Dobar dan, ja sam Helena Košutić. Počinju vanredne vesti. Broj poginulih sve veći. Najmanje 59 osoba je poginulo, više od 155 povređeno u stravičnom požaru u diskoteci u Kočanima u Severnoj Makedoniji. Kočana nam se javlja novinar Marko Šipka. Marko, gde se trenutno nalaziš? Da li me čuješ i koje najnovije informacije imaš sa terena? Tako je. Najpre 59 lica su poginuli, kao što i već znate svi, u požaru koji se desio sinoć u diskoteku Puls u Kočaniju. U Kočani saopštio je naravno ministar unutrašnjih poslova Panča Toškovski. Ona i najnovija vest trenutno koja nam je stigla je da je i poginuo jedan policajac iz policijske stanice u Probištipu koji je bio u diskoteku po ranijem primljenom planu za prisustvo maloletnika u diskoteku. Trenutno se nalazimo ispred jedna od naših najvećih urgentnih centra u Skoplju, gde i, kako bi mogli vidjeti, svi ljudi koji su ovde su neki rodnini koji su i čekaju vest da li njihovi mladi ljudi koji su, nažalost, i neki su u zagrzani sustavu koji su tu trenutno i čekaju vest da li njihovi deca su u tim mladi. Marko, hvala ti puno na svim informacijama. Čućemo se i u narednim vestima. Ti ostaješ na toj lokaciji, pretpostavljam.